paranu ke napasita mosuleki puang matua lante atu yate ulendui kadang na puang matua ba atu bisaran na puang matua umpama tan na pena lan channel YouTube YKB Bahasa Toraja kadang na puang matua latarangi dia lalame Yeremia pasal kasera angka 97 saya lako 20 nanan Yeremia pasal kasera angka 20 angka 97 saya lako 20 nanan apa dolo la tabasa sia tanannung tu kadang na puang mai komita masambayang mamalikan nila urangi kadang mi puang matua apa tutang siele kan bilanna dosa sia kasalanti pagarri kan ni opuang pasipato kan nila urangi te kadang mi diona kadi pagarri sangki dio mai kasalanti ke mamalikan urangi kadang mi opuang maasatuan kan kuma puang pina masalo la umpatudukan ni pamadiongan itu penangki umpugau lan sangan na po Yesu ki masambayang. Amin. Apa ia tuto lamorai maksatuan melo ke maksatuan ni belan na paisan sia na tandai na kumua aku mo tu puang tu umpalalo ka masokanan sia ka malamburan sia ka maloloan dao kulit na padang na dipakondi na kuah mak satuan belanna untandai puang. Mak satuan belanna untandai puang. Sulu salanasang tu tontong dikaboroi lan puang Yesus Kristus. Biasa den tu paatangaran kumua mak dinbangnya baatu inang sipatu bangsiaya tu simisa tau umpamadawan penanna baatu kalena keden setu apa nasi tondonan batu nasyolanan jo kalena susinna kasugiran kamanarangan sia magaratak apa iya nata itu apa dio kalena nasi tondonan tu tahu ia to dikua nang tang sipato sia apa ratula nasi tondonan la umpamadawan kalena tu ia to ia tu pangampa batu pak tangaran susite inang sulelako ya kale si misa-misa na tau. Sulu solanasan tu di pakaboro lan puang Yesus Kristus. Lamay pabasan taat tu yate ya tu maksatuan lu dio may bahasa Ibrani hal batonan na umpamadao kali. Yate akan susitemo kumbang na pugau to Israel. Ya mo to na patudoy pa tu na pakilalay puang matua ulendui Nabi Yeremia. Kumua inang taebang tu apa lana potete pa tu nasi tondonan tu tau ya tomai ba tu to Israel la umpamadawan kalena sangadinna ya tu to lamorai maksatuan la maksatuan manarilan puang matua belanna na tandai sia na pakalabi tu puang matua kumua ia mau puang masokan ia mau puang malambur ia mau puang kina sia ia mau kato nganan Sulu salanasang tu dipakaboro lan puang Yesus Kristus. Sitonganna tae bang tu bisa apa dio kaleta. Lata polalan umpamadawan kaleta. Belan na ia tu mintu apa dio kaleta. Manasa kumua pamengan namang ripuang matua lako kita. Ya moto anna maakada lako to Israel sia kita duka to Timote. Kumua ya antala morai maksatuan lendu ia mailona si adennya gaina la ia mo ya lata posende sia lata satuan tu belanna tatandai mo sia tapatongan mo tu puang matua kumua ia mo kasugiran sia kakinan laku kita belanna ia mangka umben itu kakinan ia beng itu dia na kamatotoran ia beng itu dia na kasugiran sia sengak na lakolino ya te sia la komintu isinna. Ya moto siulu solanasang may mukomi. Si solamintu batita, batu tarukta, batu anak ampota. Anta tontong sende sia maksatuan lan puang matua, ulendui kamatotoran na puang pena masalo. Belana ia memangka sia tontong makaritutu umpaka borok ki, ungkaritutui ki sia umpamasake ki, lan kamasokananna. Amin. Tama sambayang. O puang, ya tu kami te
tutang pak bela kan siya tutai gay iki. Tomate mo kan, apa kurre sumanga o puang, bibengkan itu yo nakakinan siya katuami, diurung tuo di pamasalo di olongi. Pamatoto mo kan o puang tuo kinalan ti katuan yate. Lansangan na puang Yesu kima sorongan mati olonga di o ane do sumida. Amin. Rampoin dito tukaran na puang matua tarangilan atu yate. Tontong bangki palaku kumata subscribe ite karan na puang matua. Siya tapak bagian ni lako sang mane sang baineta. Ure sumanga puang tontong umpasiria kami kamarampas.